chi bai vek ule ni som ni pakhat thali sang hi som ni panga kar thar tho chan ni tlai ani tuna hian aizol ram thar veng than muala kan om mek ani tun tum hian kan soiza wanga nimin Easter Sunday pathian nia helai muna video viral kha muna kan zukal chil ania ti chuanin helai nau pangte pa tele anu teite thana roi tu tenen apa til anu ten min kal puya ti chuan thana kan vakal thale ania voinian anu tei hi pima engi ania ani kai ruaina in a u pithangi than kha naute lainat om tak tenen khan kan vat kan le ani ti kha report toy kanan soini se chumi video kan vakan na video anute pima engi ina report toy apek te tuntum hianin ngai tha khauna kan nei don ani ZIT management san marite chuan an sound system sang tele an musical instrument sang te lon in apungom lovin pol sang ne na an pe thei reng ani tuna hianin aizol ram thar veng than mol kan om mek ani tun huna tak hianin naute laina dom tak anu atra na pithangi tiango naute nu an phum na mun lam than kha panin kan kal phei mek ani tuna tanga reilo te a than hi kan kal thleng to don ani hemi kongpui atang hianin kongpui thlang lampanga an phum nia riat ani tuna kan thlan kal na tak video kan buat saite clear hauna kan nei done tuna hianin boitean anu chang kati animina an chang le artui da kha tuna hian anu hi sun lu ei tur ada sakle to ni tero boite anu ta tur ape kanina khan Good Friday chang na ron ria ka mo chuanin in khom don chuanin i thom no ti han lala inaw nen in intia silawa in hak to ka nang silawa katia ala a chuanin arun chuk thla a chuanin i kanin khom ban khanin refreshment kha kan nei don khanin i cake le artui kha kha kan dong ta ni thingpui nen chuanin i thingpui le cake kha chu ka fa pa hian a chung mu ai ngai lo wang hianin i a chung mu kha hei boi i u boi pu ya pero katia ka fa pa ai hian kum khatin a uwa chuanin i ka pek tira chuanin i cake khan ei zo lo wangin ate anu in cake le artui hi a ei du thin atia chuanin i anu thlana kalilangin anu thlana kalila anu in ai ve du thin pe ang atia chuanin kan kala i video a po khan katilang a then chu i baipui anu tan chuan i du mi katia o atia chuanin anu thlan hi ako a atrak ngoya chuanin atir lampang kha chu kala man lo ani keima pon achan chu kalo tra ve wangin i ka o kha alangang ti ka lau lu tu ka wang khanin atop lampang chau kha kala ni chu mo chan chu anu atia anu thlapui anu hi min lo pele ro ngati nge min lak sak te tia achang le ate anu hi ladam seng o atia atrap ngoi thida kaini po min vel trap ngun lu tu kan di ashom hi kan ti vel tu ka i anu hi angai ngoi ya achan su i an una hi an in thlau ve de uleka an fa pa nei chuna lo ni ve box si anu hian a duat em ani ve box ya ate lai phei ka chuanin
boi te lian thei lo lang ka van ti em te ti ating hoi ngoi thin ani chu wang chuanin ama po hen anu hi angai ngoi ngoi anu khala dam seng o ti wong wong chang hi anga lu tu ka mo kai ni tan chuan a hri om lu tuk top ani mai ani le unaw nu anu hi kum anat na hi atuar rem o to rei ve I sang ni som ni pani khanin civila kanin en tira ma sing abo ka kan mu chwa tiranya ma sengin I alo om lo an lo ti awangin I kum khat chung kha tora sang ni som pathum khan I private ta kanin en tir le a khamia khanin FNSC antia chuanin kata khan kan sarni ti mu chwani a chuanin akapia khanin I anzai nga lani kar khat nuwa khan chuanin anzai nga la nute khan pai ngal vek ta a chuanin I khemo te po ala zak zaka chuan I sang ni som ni pali thleng kha khemo chu ala as kumin sang ni som ni panga a po khan I February thla khanin I atoi zongin ka soi menga February thla khanin alak le don khanin anung ber turania afit thei tamni alawa chuanin I englo thisen warat la cham an ti renga chuanin thisen warat lak cham reng awang khan mi in phal te ti mayang mo khatiang ho khanin min pe thin ani chuanin I voisom ni le pali kha thisen war kan pe a chuanin I khamin nuwa khanin I ani cha chu ka hre to lawa I englo voi khat khatu khat kha apa in I khuma po amu thei to lawa thutlenga amu thina chuanin afapa le apa hi khuma an mu thina chuanin I achan chu ake te kha ron vunga achang le angong te ron vunga chuanin I cho ai thei lawa achangin chuanin I ei dal le I eng moni chum koi hi ka da chau thina ni chuanin lo chum sak le mei te a ati apa hi damdoi ina akal ve teng hi ngai awang hian thi sen war zonga awa chua ve thin te ngai awang hianin chu I khami ka chum koi kha ka petrina achangina ei theya achangin a ei thei lawa ka shrokan na lutuk ka ngong na lutuk ati thina chuanin amanu ni sengin tuna hian atar a upa ve to a I zun ek thiar ngai na lo om ve boxi chuan kanu hian min lo thalel ve reng a ti ro atia ni e a idamanga I thalenga chuanin kanjin do na lom anu hi mun thana oma wang hianin kan chho do na lom ka ti thin ka hnem ve thina chuanin I an mani u naw tak hi kai mani u naw tak hi chu kum mi paruk kan nia mai che pali le mi papani kan nia anau bang ber dot ko chung chi ami ti jok ani zoke chu ania khami wang zo khanin ye ka ngai to ave ni ashom hi ka ti ve thai tuka I achang chuanin ka bai hi dong thin englo an pa ni sengin a service lei thai lo thisen zonga reng ani wang khanin chuanin ani cha chu ka soi thei cha lawa I nilai ni ti cha ka soi thei ma sengin ade kha chu ka soi thei lo chu nilai ni khanin kan lu pui ta a an en khanin septicemia le typhoid anei an lo ti le a chuan ama kha ana a vek to ni chu chuanin I damdoi ina kan omin ni sengin a phar vaka chuanin lausu engei hlau kan tia kaning lut tok damdoi ina om ka pai lo atia chuanin a hri om lut tok te tia oxygen ka pek nga langa ya chuanin I nilai ni kan lu ni ka chuanin eng ma shelawan ni lengin azana zan khoin eng ma shelawa chuanin atuk jing kara khan aron harta a chuanin
aron harta ina na inayem katia nei lo atia chuanin I ani le I ei chakin neyem katia nei lo atia I chaw ngoi mi katia o atia oxygen level kha full kan ti po khan tlai lama phei chuan ati thei to lawa chuan azana nilai thoton zana khain aron tal buai ta chuan green uta kan lu ta I englo ICU wa kan lu ta khami kan lu khan kan chan thei to lawani ngal chuan khami zana khanin hei te hi abaural zanin trapna salut tuka anu tia chuanin boipui anu hi amu hi lani hi naktu ka lo thole don katia atu ka lo nia ate ngatinge anu hi lo thole don iti si ngatinge lo thau thei lo atia ngatinge tun thleng in la thau lo anu hi atia atrapa waka asom tukani chan tun thleng hianin anu atireng mo damdoi ina di hetia azol no in tilamo niang zan nge inom pui ni khatle zan khat che kan man achan chu arang lu tu ka kai ni pon kan in ring man lo chuan azon nala mate an ma ni apa hi inaute u te hi mo apa hi mi taxi khalthina chuanin a service theilo na hi arai to a achan chu I annu khathi senwat la samrang ni wangin kaini tan thi senwar leiringot po kha aharve a min phalte kan song kwal thin reng wangin af service theilo nei arai to nikum November thla tang khan service thei to lo ani chu ti chuan I u te hian mi inan luang nge mi inan lua mi inan luang mo mi in te an mi in lua be mai an ya ti mai la tong moi lo ni lo selangin I an din mun tur hi chu angai thom ve a u te la an la te box si ani takso si pathianin angai tu zelang ya pathianin min lo tong trai pui pek turin kangen tak meu jeu chan chu ama te hi ti mai te hi lani ve box si mo ama hi a fing kati ka soi thiam lo a fing kati don nge ning ti nge pui tling reu karin anu te ngai na chang te ria ya achangin ate anu thlana kalanga tia ate anu bula kalkadu atia anu inchumi chu ei cha katia nin vel tra chang hi atam ve lu tu kamo ashom hi kati ve thin a ei do na lo zana lo ei le ni zana khana lo ei le don Emmanuel Mobile Repairing and Training Center, Aizol Luangmual Venglai, phone number 8132840778 9862246157.